Hello friends, welcome back to my channel Technical Kogborok ni tekisa video no mojotono lamsogo. So friends, video start kena sekang pula na kasih request kena musungo. Anmo video no hamza kang handor like kedi share kedi subscribe kedi an channel no Kogborok by Technology ni ketal video nane bagai. Ang hope kayo je na rujotno janjani nokong na mo lockdown ni somoyo sarkar ni je niyom niti senambo normo saklai mani mani di sini ni jini bagai no borok senambo. So be home, be safe. So suruh kalian pada cinta ini video. Friends, tahun ini dino network je speed itu coliwo, so exam mana use kayo 2G. 10 taga ni 5G bisa network dah kangkai Facebook sini cumano, website sini kayak tekun kayak mia. Tahun col tung 4G, 100 Mbps ni speed mana so. Reality tu cini yang koto api ya cini high. Chigon tahun itu, tapi kotor sohor aja jauh network kaham, jauh 100 Mbps ni speed mana 4G wo highest, tapi 5G ono speed mana? Firstly buji di 5G cin 4G jauh kang kaya 5G ada ke kang kaya 5G wo tin proper network system tongo, ekta tongo millimeter wave, ekta tongo mid frequency cell, ekta tongo low frequency cell. Low frequency cell okai 700 MB pontonor speed mana second 700 MB. So friends, 4G bodega 100 MB, 5G bodega 700 MB. Low frequency cell kai jaga area kotor ke cover kai paro. Erpore tongo mid frequency cell or kai tongo area chikon thane tekisa 5G ni bagai. Erpore tongo millimeter waves ke jot tong sele chikon area cover kene 5G. Phiaba bini speeding nai 10 GB. 5G ni speed millimeter wave okai 10 GB nai obokai tangai joto jaga rimia tangai hingga kai oboni area kom joto millimeter joran cover khayo haipano 10 GB friends tindakan 10 GB haipano chini India auto abo chalungla mid frequency cell ya kai low frequency cell cholna chance mo chini India haipano 5G ni baga time to 2022 23 jorao chini oro phainai haipano tabo coronavirus ni baga je late lockdown mo ni baga busuk ba chal thana abo chung saimya haipano bare ni jagao khai to 5G chole ka tobo friends cinta khane di 700 MB low frequency phone chalu khai ri phone 700 MB speed network per second speed bob hai jagao sogoi na tinoro haipano chung saimano abo Delhi Mumbai ati hingphano chini yang sohor Tripura ta ati ingla tobo tabuk chung highest mane 1 MB 500 KB speed mano tar mane apro 10 MB phone mang chas tongo 10 MB speed phone chung ma khanga chini speed busuk bang thana ba. So friends, anong no ko kisa kaya kane ang tini busong na mani 5G ni ko tamo te friends 5G ko ekto ko jon borok salayo je 5G sudu phone ni bagai friends atia 5G mane full network nung IoT devices ni laptop computer karkhana ni ko je use nung tomani je jaga o nung network na o jaga to jaga na kam khane 5G ঠিক আছে 5G nini 4G tower robo install khaimono 5G ni tower robo 4G no nung install khaimono koyekjon mane social media o choli tongo je 5G phaikanga 4G ban khana ating ya kun dino 5G phaikanga 5G ni je installation tower o jaga no 4G nangnai je jaga 4G tongo jaga no 5G thebabeno কিন্তু phiaba jepur chung 3G hoite 4G o shift ungo 3G hoite 4G o shift ungo afro chung o facility kare 3G tower 4G thebemia 4G tower 3G rimaya কিন্তু বা फ्रेंड्स 5G বাই আটি কোনো প্রবলেম করে সো फ्रेंड्स নং নি কিমতি টাইম রেওয়া কোনে আনি ভিডিও আসক সময় নাই তোমানি বগে বেলে হামবাই এরপরে আনি ভিডিও হামজা কাঙ্গাই লাইক করে শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে মো হাই কবরক বাই কেতাল টেকনোলজি নি ভিডিও নাইনি বগে বেলে হামবা